Takole, zdaj gremo pa pogledati še Fort George, eno kopijo. Tole pa naš glaven kavbojc, dragi Tomislave. Takole, zdaj smo pred zunanjim obzidjem utrjene trdnave. Harsh existence, particularly when you consider if they break any of the number changes of clothing. They're getting 2 meals. They're getting paid $1 shilling a day. Now there's a lot of deductions, so many deductions as a matter of fact that sometimes they end up Dobro, now is nearly. Dobro, priznat ću. A lot like a Lamborghini or Ferrari is today, kind of an idea. Some of the things that aren't original but are still pretty cool is the pianoforte. Spavaonica i zapravo radna soba, dakle, radna soba. Thank you. We're employing the chefs who work here. Historically, it was a male trained chef who would work in the kitchen, and the officers were paying out of pocket for their food. V ta boljših zgradbah so seveda živeli oficiri, to je bila njihova kuhna. Vojaki so najebali, po domač povedan, celo kuhati so si mogli sami. 21 let so mogli preživeti v vojski, da so dobili penzion. Jasno jih en ogromen procent ni preživelo. No, tale zgradba pred nam, pa desno, naj bi bile original z tistih časov. Delavnica, kjer so izdelovali oziroma popravljali vse mogoče. Jasno, da so bili vsi tausendkinslerji od kovaških, tesarskih in ostalih opravil, celo ene sorte struženca je tlele. Zgleda, da je ene vrste orožarna, kjer je kamnita in pa strelišče pred njo. Ja, kot sem prej rekel, smodnišnica, ne orožarna. Kar nekaj zgodb kroži okrog tega, kako bi vam večkrat hmal raznesli, ampak to je verjetno v vseh smodnišnicah enako. Vojaki so bili sicer za obzidjem, ampak tukaj od spodaj je bil pa nekak tak tajem prehod pod obzidjem, da je na drugi strani se je videl čez reko oziroma jezero točno k Amerikancem. To je iz tega rova prideš ven v enem par nadstropen stolp, ki je bil ven v trdbe, in tlele skozi se točno vidi Amerikancem v naročje. To je na uni strani reke. Platoon loading exercise. This is a slow and organized manner of loading and firing the musket. All right, on that command, he brings the musket to the right side of his body and opens that frizzen to expose the pan. To the left side of his body and pours the remainder of the cartridge into the muzzle and then uses his ramrod to ram it down. Now, I can't. Now he's going into the firing exercise.